totu malas ni hurta ibagas panorangon pukahotama kebaktiatta riap mahita jongjong. Puji hita matuhanta marhiteihon doding haleluya o paraspitu ayat sada pakon ayat 2. Ibagas goran ninai bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apaton binapasing sito palangit pakon tanoon. Mar malas ni uhur mahanima rapakon Jerusalem, anjaha marolop-olop mamangidah si ganup nasiam namar holong ni uhur bani. Mar malas ni uhur tumang mahanima rapakon si ganup hanima namar pusok ni uhur mangidah si hinan. Puji hita nai batata, puji hita anak niin. Puji hita nai batata, puji hita anak niin. Puji hita Tuhan nai bata paridup ni uhur hubanami haganup jolma. Puji-pujian apa terima kasih do isombahkon hanami hubamu. Halani pakop-kopmu ben nami. Yondoskon hamdo anakmu nasasadain huhamatean. Laho makop-kop hanami pardosaon. Pasu-pasu hamma hanami namartupuon. Aselambin tubuh pangarapan na baru ben nami. Jana ibagas malas ni uhur hanami manoruskan horja apa tanggung jawab. Nadop yondoskon hamba nami. Ibagas Yesus Kristus ipadas hanami tonggo nami om. Amin. Hundul ma kuria. Puji hita Tuhan ta marhitehon doding haleluya
nomor 402 ayat 1 pakon ayat 2. Mahita jongjong martonggo mahita sopot kon hita madosata hubani Tuhan nai bata ham Tuhan nai bata parholong ni ate huban nami haganup jolma isuruh ham Tuhan nami manaksihon holong hasitongan apa hapitoronmu bani goluh nami i dunia on. Tapi gati Tuhan nami lang manjalo hasoman nami jolma songon panjalomu huban nami. Masa do itongah-tongah nami sikap na paidah-idah bohi apa si tonggor jumbak. Age in negara nami pe, idopakon hanami do pamolah-molahan halani agama, suku apa ras. Ham Tuhan, maidop maurmu mangidah hauhuron pakon pangabak nami dopak hasoman nami jolma.
Parguguhi hammahanami ase si sada ukur laho pataridakon holong, pakon pajongjongkon hasitongan apa hapitoranmu. Patalar hamma kuasa ni holongmu huban nami, pakon hubani hasoman nami, nalape manandaham. Ase lambin itanda jana yahapkon hanami holongmu, nalang paidah-idah isepe ilobe-lobemu. Sorapkon hamma tondumu na pasing ben nami, ase ibagas putih ni uhur, borsih ni pikiran hanami marpar saoran pakon haganup jolma. Ibagas Kristus Yesus Tuhan, anjaha si palua hanami, jalo hamma hanami, anjaha sasap hamma dosa namiin. Amen. Tangar, anjaha persayai hita mahata ni naibata, bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Ise mana manabu uhum na pinilih ni naibata, naibatado nama metori. Isema namadabu uhum dom mamate Kristus lobini ay opetene dom mamulak manggulu iya isiamun ni batado iya mga piti hita. Ibagas holong ni naibata dom maisasap haganup dosata halani ay pataridakon hita matanda-tanda ni pargoluhan na bayu hasangapon maba ni naibata ibabaw. Amen. Kundul ma kuria. Tetap dohita merondos bani Tuhan, puji hita Tuhan ta marhite hondoding, haleluya 437 ayat sada pakon ayat 2.
Marhitama hataninay bata, magabay epistel bata bani minggu on, tarsurat do bani Lukas bindu 15, mamukah humbani ayat sada das subani ayat pitu. Limbaga pasal biri-biri namago. Somaldo si jalosohei apa si perdosa, roh kundohor kubani, laho manangar katani. Jadi marungut-ungut mahalak karisei apa si botos surat, nini si deyama. Ijalo ondo si perdosa, anja harap mangan do iya pakon si deya. Gabe ihaton Yesus ma limbaga on bani si deya. Isi ma humbali na siyam sa halak karbiri-biri 100, ang gumago sada hunjay, naso manadikon na siyah pulusiyah nari ay iparmahanan, laho mangindahi naso taridah ay, prosti na jupaksi ay, anjaha dob jupaksi, itapay kon maay bani abarani, halani malas ni uhurni. Taskosti iya hurmahni, idilo ma martupu huan-huanni, aparomban rumahni, ninima bani sidia. Maramalas ni hurmana siya merapakon aku, halani jupak, aku do biri-biriku na magoay. Kuhatakon na bani na siyam, usih hujay, kuenando malas niuhur inagoriatas mangidah sada pardosa, nara paubah kon uhurni, ase mangidah siah puluh siah parpitor, nasopala paubah kon uhur ni sidea. Amen. Martua do na manangar hataninay bata, anjaha na marimbagas konsi. Amen. Puzihita Tuhan ta marhitehon Doding haleluya 417 ayat sada pakon ayat tolu. Huriani Tuhan riap ma hita jongjong. Saksi hon hita mahata hapor saya untain, songan nasinaksi hon ni haganup halak na por saya, bani sabtanoh on. Ahu por saya bani nai bata nasa sadain, bapa pargogoh naso tarimbang, nama no palangit pakon tanoh, rosi haganup na taridah, rosi naso taridah. Ahu por saya bani Tuhan Yesus Kristus nasa sadain, anak sasada ni nai bata, na tinubokon ni bapa sangganape dong dunia on. Nai bata humbani nai bata, nalihar humbani nalihar, nai bata nasitong humbani nai bata nasitong, na itu bukon elang na itopa. Sisada hadirion pakon bapain, marhitehon sido ijadihon haganup.
Halani hita jolma pakon haluahon do ia susur hu nagori atas. Nagabe daging marhite tondui na pasing, humbani si Maria saganape haliapan, anjaha gabe jolma. Na iparsilangkon makokop kita bani panorang ni si Pontius Latus, manaron na parngit janah itanom. Anjaha mulak manggoluh bani ari patuluhon mangihutkon surat in. Naik pun surga anjah hundul isiamun ni bapain. Janah mulak magira marhasoman hasangapon. Laho manghumi halak na manggoluh pakon nadop mate. Seng dong ujung ni harajaon ni. Au porsaya bani tondui na pasing. Tuhan janah si pagoluh. Naroh kumbani bapa pakon anakin. Si sombahon jana si pasangapon rap pakon bapa apa anakin. Nadop marsahap marhitei nabi-nabi. Au porsaya bani kuria nasasadain. Kuria parsadana mapasing anjaha apostolis. Ahu manaksihon pandidion nasasadain. Bahen nasasapan di dosa. Anjaha mangarap doau bani patpuhon ni sagala nadop matei. Pakon bungani agoluhan si Magira. Amin. Kundul ma kuria. Mandoring kita haleluya nomor 375 ayat sada pakon ayat 3 sanggah mandoringon benasiam panitia hari ulang tahun Kuriata GKPS Jalan Jenderal Sudirman napa 71 tahun hon aseroh mahulubi marbaris mahulihinjon baik pengurus inti sodaya ge seksi-seksi naroh bani melorangon mandoring mahita. Nasiam na ilantik ase menghadap altar malabe nasiam. Hita haganupan na hinapkap ni Tuhan Yesus Kristus. Laho mandalankan pakon meningkatkan pelaksanaan tugas pandiloon. Pakon suruhan gereja sonai age pelaksanaan program kerja ni kuriaon.
Ibentuk do panitia lahu manatang horja pesta kuria GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar na papitu puluh sada tahun kon tahun 2022. Marhitai panitia on iarap kon boy lebih pikiri upaya laho makamalas-kon parjongjong ni kuria ni Tuhan ta GKPS Jalan Jenderal Sudirmanon humbani sada April 1951 nari das bani panorang on asiboy torsamar dalan horja ai ia dongkon pengurus harian Majelis Jemaat GKPS Jalan Jenderal Sudirman Ondo rapat pembentukan panitia anjahana sediana terpilih ai nuan jongjong ijon lahu menjalo tugas wewenang pakon tanggung jawab nalaho menerangi pelaksanaan pesta hari ulang tahun kuria Ibagas tahunon. Nasyam nadep terpilih gabi panitia pesta HUT papi 71 dahon kuria GKPS Jemaat Jalan Jenderal Sudirmanon bani pelaksanaan ni horja nasyam sadalan hubani program kerja ni jemaaton bertanggung jawab do nasyam hubani pengurus harian Majelis Jemaat Kuriaon jana pada skon laporan bani akhir ni horja nasyam si usaha nonon nasyam do upaya lahu mensukseskan perayaan ulang tahun di Kuriaon marhitai pesta kuria na i program honhita lahu paduraskan horja pelayanan i Kuriaon jana gabi tiluan manasyam banina niondoskan horja hubani nasyam sai iha samani hidup ni uhur ni Tuhan ta Yesus Kristus manasyam mandalankon horja nasyam ai. Mendoring kita. Mendoring kita use haleluya nomor 100 lalu ayat sada pakon ayat tolu. Tuhan Yesus imam
Surat keputusan pengurus harian Majelis Jemaat GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar nomor 29 garing A.1.1 Gatar 1 Romawi garing 2022 tentang pengangkatan panitia Pesta Kuria Pesta Hari Ulang Tahun ke-71 tahun 2022 GKPS Jemaat Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar. Pengurus harian Majelis Jemaat GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar menimbang dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar yang ke-71 tahun 2022 dirasa perlu menetapkan panitia Pesta Kuria Pesta Hari Ulang Tahun mengingat program kerja GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar tahun 2022 memperhatikan keputusan rapat pembentukan panitia Pesta Kuria Pesta Hari Ulang Tahun ke-71 tahun 2022 GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar dengan pengurus sektor, pengurus seksi, pengurus tupuan pada tanggal 12 Maret 2022 dan diteruskan dengan hasil rapat dengan calon Sintua, calon Samas pada tanggal 14 Maret 2022. Memutuskan menetapkan pertama, mengangkat panitia Pesta Kuria Pesta Hari Ulang Tahun GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar ke-71 tahun 2022 seperti tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, pelaksanaan Pesta Kuria Pesta Hari Ulang Tahun GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022. Ketiga, bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Pematang Siantar pada tanggal 27 Maret 2022. Pengurus harian Majelis Jemaat GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar, Ketua Pengantar Jemaat Situa Dharma Serpin Purba, Sarjana Hukum ditandatangani Sekretaris Jemaat Situa Jan Ridwan Sumbayak, Sarjana Hukum ditandatangani. Tembusan 1. Pendeta Pengurus GKPS Resort Siantar 1, 2. Pengurus Sektor 1 sampai dengan 9 GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar. Ketiga, pengurus seksi, pengurus tupuan GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar 4 bertinggal. Lampiran surat keputusan pengurus harian Majelis Jemaat GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar nomor 29 garing A.1.1 Gatar 1 garing 2022 tanggal 27 Maret 2022. Nama-nama panitia Pesta Kuria Pesta Hari Ulang Tahun GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar ke-71 tahun 2022. Ketua Panitia Calon Samas Daniel Purba, Sarjana Ekonomi. Wakil Ketua Calon Samas Erwinsyah Saragih, Sekretaris. Calon Samas Pardomuan Tampu Bolon, Wakil Sekretaris. Calon Samas Dermawati Sianipar, Bendahara. Calon Samas Rosarina Tondang Escape Nurse.
Seksi ibadah, Pendeta Marlan Damanik, Sarjana Teologi selaku koordinator, Pendeta Leni Marintan Damanik STH, Penginjil Hormaita Saragi, tim ibadah selaku anggota. Seksi acara ataupun seksi kegiatan, calon situa Roynaldo Saragi M. Mus selaku koordinator, calon situa Bernard M. Silalahi Sarjana Teologi, calon Samas Heri Ramatua Girsang selaku anggota. Seksi dana, calon situa Dr. Sahdra Saragi selaku koordinator, calon situa Budi Marantika Purba SH MKN, calon situa Hotman Saragi SH MH, calon situa Bobi Natalius Purba, dan seluruh bendahara sektor 1 sampai dengan bendahara sektor 9 selaku anggota. Seksi konsumsi, calon situa Dr. Anda Henny Haloho selaku koordinator, calon situa Rumei Konni F. Purba SSI MSI, calon Samas Doris Day Haryanja Escape Nurse, seksi Inang Jemaat, seksi Namaposo Jemaat selaku anggota. Seksi perlengkapan, calon situa Insinyur Mengatur Saragi selaku koordinator, calon Samas Insinyur Jubel Purba, situa Jan Sarlin Purba, dan seksi Namaposo Jemaat selaku anggota. Seksi live streaming ataupun dokumentasi, calon situa Sebastian Saragi MKOM selaku koordinator dan seluruh tim live streaming. Seksi keamanan parkir yaitu Marjani Simarmata dan seksi Namaposo Jemaat. Seksi pengarahan massa, seluruh pengurus sektor, pengurus seksi, pengurus tupuan, pengurus harian Majelis Jemaat GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar, Ketua Pengantar Jemaat Situa Dharma Serpin Purba Sarjana Hukum ditandatangani Sekretaris Jemaat Situa Jan Ridwan Sarjana Hukum ditandatangani. Ibagas gorani na ibata bapa, anak pakontonli na pasing sa darion Minggu letari tanggal 27 Maret 2022 ilantik manasyam gabi panitia pesta hari ulang tahun Kuria na pa-71 tahun kon tahun 2022 GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar. Sai ihasamani idap ni urni Tuhan dai batama na siam makorjahon horja ai haganupan. Ase dopakon na siyama Kuriain. Ipangindo hubani Ketua ase Rohmahul Lobei Laumar Sahab hubani Jematta. Salam membatakan depan Horas yang kami hormati Inang Penginjil Mbak Khotbah kepada hari ini dan kepada seluruh jemaat GKPS Jalan Jenderal Sudirman, terkhusus kepada orang tua kami mengucapkan terima kasih, puji syukur kepada Tuhan karena memang pada pagi hari ini hingga pada saat ini kita dapat berkumpul dan dalam keadaan sehat, dan kami juga bersyukur
pada hari ini bisa dilantik sebagai panitia HUT Kuria tahun 2022. Memang di satu sisi dalam hati kami pasti kami akan menolak jabatan ini, penghunjukan ini. Tapi kami aminkan bahwasannya Tuhan selalu menyertai kami ke depan. Penghunjukan ini juga melalui daripada Tuhan. Dan terkhusus kepada orang tua kami ke depan, ke depan untuk menuju ke tanggal 8 pelantikan Kuria, mungkin ada kesalahan kami dalam pelaksanaan atau rencana kegiatan kami ini. Kami mohon maaf. Semoga kami bisa melaksanakan ini dengan sukses. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Salam. Martonggo Mahita. Ham Tuhan lai bata Bapa nami bakas Yesus Kristus Raja ni Kuriain. Terima kasih ma isombakon hanami hubamu. Alani hidup ni uhurmu na tongtong marmudu-mudu kuriamu. Marhite horja ni juak-juakmu. Ida hamdo hama alai Tuhan. Sidiaon nadup ipabakit kuriamu. Gabe panitia pesta hari ulang tahun Kuria Papi 71 tahun kon Jemaat GKPS Jalan Jenderal Sudirman on Jongjong ijon manjalo horjaai. Sai itambahi hama bani sedia si bere-bere ni tondina pasing aselamin maruhur jana lamin margogo sedia mendalankan horja nadop ondos bani sedia. Ase dihut marhite horjani sedia lambin talar holong apa hidup ni uhur pakon pasu-pasumu bani ganup jolma. Jana patubuh hama bani sedia uhur nara mar pambahenan nabadear dopak ham dopak kuriamu pakon dopak hasaman jolma. Ase lambin marsangap jana marmumilia ma goranmu itanohon. Amin. Nasiam nadap ilantik mulak ma nasiam muhundola nasiam bei mendoring kita. Puji hita Tuhan ta marhite hondoding haleluya. Oparas 50 tolu ayat sada pakon tolu. Tuhan
Dingding atape penjelasan ting-ting batas sadarion Minggu tanggal 27 Maret 2022. Ubata kanupan Bapa Inang sonaege niombah nama poso namar kebaktian Minggu siang sadarion. Sonai hubani Bapa Inang niombah namar poso namar kebaktian live streaming. Di rumah ni Bei atape ija Marianan bani Panorangon. Na perlobe khusus kubani parhorja ni Kuria GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar. Patar hari Senin tanggal 20 Maret 2022. Jumpa mause panorang ni ya dongkon mause par sermonan par horja kuria sa GKPS Resort Siantar Sada Marianan di Gerejor masuk pukul 10 WIB. Penjelasan ipasingat anabi ubani haganupan anggota Majelis Jemaat Kuriaon na mangidangi kebaktian partonggoan tanggal 20 Maret, tanggal 30 Maret, tanggal 1 April tahun 2022 sonai hubani anggota Majelis Jemaat na mangidangi kebaktian Minggu naloro tanggal 3 tanggal 10 April 2022 ase wajib mandihuti parsermonan. Napaduahon kubali na siyang soman nami calon situa salon samas ase tetap mandihuti parsermonan aima humbani bahagian kurikulum ni pinilan na siyang 3 tahun kelebihan aima itahbiskon na siyang na mangihut parsermonan na mangihut iulakon mause bani tanggal 10 April 2022. Jadi 2 hari 2 bulan parsermonan teman-teman di GKPS Resort Siantar Sada. Napa duahon bata hagonupan Bapa Inang bani ari Minggu naloro tanggal 3 April tahun 2022. Panorang kebaktian Minggu siang songon nasomal setiap awal bulan ya dong pondo pandidion napasing kubani niombah tani dogi kuriau. Gemujai bani orang tua na patut mapadidihon niombah ni asiro mandihuti parguruan na ipamasa bani hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 pukul 10 WIB Marianan di konsistori karena bani perangai mahumani ibuan pengantar pun pengurus sektor. Jadi untuk menibela pengurus sektor ni bisa dalam pendidikan dari ibuan masih baik pengantar sektor lain. Nah mangiut khusus hubani calon situa calon samas pengangkatan tahun 2020 sada. Pukahon ma pembinaan secara khusus penasiam sada kurikulum untuk asiboi kita habiskan aima bani hari Sabtu tanggal 2 April 2022 pukul 10 WIB nas kubali nasalose Marianan di Gerejor. Asih na siyang calon situa salon samas jumlahnya 60 halak ya tolong salinari ipasihat ka nami ulang adong alasan aulang biro
au huzon. Tolong prioritaskan bain panorang nasyam on awal pembinaan. Adalah hubani tuntutan ni peraturan. Pembinaan awal mon untuk tahun on jana bani acara pembinaan domba ipasirsir kuriaon bahan-bahan buku pembinaan hubay nasyam salon situa salon samas ase holi keluar kebaktian minggon atau patar boima ibuat izalo buku ni i konsistori benami domba dokah on nasiol si bagian bukon. Jadi bani awal ijia do madong naman jalo tapi naligan lapi ijalo. Alanyai hosur nami to kinari keluar kebaktian minggon jalo dasamen nami konsistori anggolang ro halak ni zon. Pater peboy ibagas minggo peboy. Aima tuga-tuga kebayan nasyam o tangan kebayan nasyam secara resmi menyusul mai bagas minggon. Aima tuga-tuga kebayan nasyam calon situa calon samas ase idingat bemai. Na parpudi o tangan rapat parlobe bani nasyam panitia hari ulang tahun ni Kuriata. Yotang hubay nasyam panitia hari ulang tahun ni Kuriat tahun na papitu puluh sada tahun kon tahunon. Domonok kanay lantik asa yotang mabay nasyam hari Kamis na laro tanggal 31 Maret 2022 pukul 10 WIB. Marianan ikonsistori Aima siluk keluar para di Kamisan. Jadi hubari pengurus inti seksi-seksi posur nami Roma hita ganupan Izaima Izoje hita Iranggi hita ibahas kita persiapan pelaksanaan pesta HUT di Kuriata songon nokanay na petugas kanami pada tanggal 2 Mei kita hari ulang tahun 2022. Jadi posur nami ubani ketua sekretaris onma otangan na parlobei untuk otangan selanjutnya holi lanjutan rapat-rapat na sama mangotang on langsung dope humbani PHMJ mangotang rapat awal sonaima tuga-tuga sonaima ting-ting na parpudi perbaikan atau pergantian na menjabui pertonggoan sektor tolu tertulis bani ting-tingta na menjabui Robin Damanik igati na menjabui Aima Situa Ria Anton Damanik. Sektor pitu tertulis bani ting-ting na menjabui Deardo FC Saragih igati na menjabui Aima Kade Siadari. Khusus sektor tolu pakon sektor pitu idingat bema ay ase bani penerangon horjain haganupan saboy madaran di bagas nadiar ase tongtong hita marondo subay Tuhan ipargogoy mahita ase horjain boy tosa bani hamulian ni Gorani domu hubani jadwal Sibuan tonggo Aima na humbani tim anggaran ni Kurion na iban honni ketua tim ase bernama pada orang. Kuriani Tuhan naholongi ase martonggo ita tenang kita itempat tak martonggo maita kok puji-pujian pakon terima kasih ma Tuhan isombahkon hanami hubamu bani siang niarion halani apon hanami ni Tuhan holong muna bagalin sehingga boy hanami beribadah penorangon hubamu roh kanami Tuhan rumah nami be huru mahmuna pasingon sihol urnami Tuhan manjalo hasasapa di dosa na humbamu
janah menjalo hata haguluhan na humbamu. Halanya Tuhan hadir mahami tongah-tongah nami, bereham pengarusion bani hadirion nami masing-masing. Ase boy ihaguluhkon hanami hatamu nalau si jalon nami panorang tokinari Tuhan. Ase marhiteonnya Tuhan marsangap marmulia ma koranmu. Tuhan na bata bapa nami ne surga. Domai tangah nami Tuhan ting-ting na masa. Pakon nasiol masa itong-atong ni kuriamu gapes jalas firmanon. Ganu panin Tuhan mangelek marsombah kanami hubamu. Pasautan main domu bani harosuhmu sunagi harosuh nami. Aima Tuhan pasal persermonan. Halon Tuhan sermon dohan nami patar. Juak-juakmu nalaho mangidangi pakon perarat kon hatamu itong-atong ni kuriamu. Marhiteonnya Tuhan ase ojur hama hahuron nami haganup juak-juakmu ase sirsirhan nami mengguruhon hatamu sunai nalau perarat kon hatamu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami mardingat homa nami Tuhan surau hurni keluarga aiman Allaho padidihon nyombah. Halon pe Tuhan marondos danamu bamu asbereham kesehatan pakon ringkas nyuhur kubani orang tua sunai pakon nyombah ase sehat si dia nalaho padidihon nyombah ini tongah-tongah ni kuriamu. O Tuhan na bata bapa nami ne surga nakinaya Tuhan doma ilaksanahon pelantikan panitia hari ulang tahun KPS ke-71. Janah malas duhur nami Tuhan ase hama tetap nambere hasadaon sadariah si dia panitia nalamak korjahon korja bani hari ulang tahun ni kuriamu jalan sendiri manon udut hujai Tuhan siol bahenon ni si dia do perapotan nomor tujuan hal-hal na penting bani ulang tahunai ternyata Tuhan pasadaham hahuron pakon pikiran pakon prinsip ase boy Tuhan mardalan horjain bagas malas nyuhur jangan mersangap ham iban hanami. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami sunadoma Tuhan pembinaan calon sama salun situa malasur nami Tuhan nilaksanaon bani tanggal 2 April halanya Tuhan ujurham hauhuron ni hasaman namyon asisir-sir si dia mendihuti pembinaan on asimariteon ni Tuhan bahat nara pararat pun hatamu itongah-tongah di dunia jangan marsangap maakuranmu. Tuhan na bata bapa nami ne surga bani haganupan Tuhan nasihol si jalon nami do matakas ibotok kam jangan mardingat hanami Tuhan sihol isura nombah ni kuriamu laho menjalo perpadanan ni tongah-tongah ni kuria ase ay nagabe boy pasangap pun koranmu ay ma surya wana sarajih pakon nia konserta sakti boru sihite nilaksanahon hari Jumat tanggal 8 April 2022 halon pe Tuhan merendos dah nami hubamu ase tetap berham damai kutongah-tongah ni kedua pihak keluarga ase marhiteon damai Tuhan boy marsangap marmulia koranmu. Terima kasih ma Tuhan bamu. O Tuhan ne bata bapa nami ne surga mardingat hanami huma Tuhan bani juak-juakmu para pendeta nai tongah-tongah ni kurina men sunai ke pakon full timer si dion pe Tuhan jolma nagalek do halaniai perguguham jana berham torang ni pikiran aseboy mang ay mangihutkan program-program ni kuria nadop itatapkon. Terima kasih membamu Tuhan. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami mardingat humahan nami Tuhan. Neja anggota ni kuriamu ikapes dalam firmanon doma bahat na lansia. Ra Tuhan sing boy rap hanami hurmah muna pasyo manjalo
gogoh marhite tonggo pamuzion halanya Tuhan torihkam sidia ramat konham sidia Tuhan ase marhiteon nai ramat konham sidia korina buritan sidia Tuhan parguguham tambar nai pakini sidia makohona sehaton ase buhuma sidia Tuhan riap pakohonami mamuji masangapon goranmu Tuhan lebata Bapa nami ne surga isadari hanami do Tuhan iya hanami on haganupan jolma perdosa do jangan nagalek halanya Tuhan perlu lima sasap ham dosa namin asena talup hanami on haganupan tapiannya hata pakon pasu-pasu na humbamu terima kasih mabamu Tuhan jalo ham hanami rapat tonggo namion ibagas Yesus Kristus Tuhan nami amin. Pai may tangkar hita hatan ni Tuhan ni padas ni inang penginjil mendoding hita humbani haleluya 306 ayat sada das kubani ayat 3. Domai pasirsir hanami diri nami Bapa laho manjalo hatamu. Kalanai Tuhan sorap ko kamma tonduimuin. Mamuhoi pakon paliharhon uhur nami. Ase tararusi hanami jana tardalan kon hanami hatamu. Ibaga Yesus Kristus sihokop hanami. Jaloham hanami rap pakon tonggo nami. Amen. Ambilan batay baga sadarion ay mahumbani pasalmen 32 ayat 8 das kubani ayat 10 sada. Pasalmen 32 ayat 8 das kubani 10 sada. Ibasahon kanami teks yang bilanta.
huajari anjaha hupodahi pehoba sadalan sidalananmu. Huparmaloi anjaha iring-iring pakawahku peho. Ulang mana siam songon huda atap halode naso maruhur, naso radohor bam anggolang pinaksa di tali pakon kokang. Uedo siandungon ni parjahat. Tapi barang ise na martengir ni uhur bani Jahoba, inggot konon ni do bani idop ni uhur. Marmalas ni uhur anjaha marolopolop ma sagala parpitor ibagas Jahoba. Marmegah-megah maganup paruhur na bitor. Amen hatamu ale Tuhanku artasi harganan ay. Domingo kita. Salam mabata haganupan. Salam mahubani na siyang bapa inang na maposo na maribadah irumah ipardalanan pakon ni atap ijabe ay. Say horas-horas mahita haganupan. Hubata haganupan na hinarga ni Tuhan, satuju atap lang satuju hita, pangidah nami, semakin berkembang rasa ego bani seseorang, semakin sulit mahoma ia mengakui bani hahurangan ni. Semakin sulit mengakui kelebihan orang lain. Itu adalah gambaran keegoan. Itu ngatongah ni parguluhan on. Lang tarzalosi kelebihan ni nalegan. Lang tarzalosi lang raya mengakui hahurangan ni. Itu adalah keegoan. Kubata ganupan parpasalmen si Daud dibagas keegoan ni do membuat si Betseba parinangon ni si Uria gabe parinangon ni dengan cara licik. Aima marhitei na mangutus Uria, suami ni Betseba, ke garis terdepan bani sada pertempuran sehingga Uria mati. Inilah cara Daud. Aima dosa ni Daud dengan cara membuat si Betseba dengan cara licik. Nai batalang intervensi pasal lain. Bani sikap ni Daud ay Tuhan paingatkon marhite Nabi Nathan. Anggoy tori kita bani 2 Samuel, di mana di situ dia dihukum nai bata. Ay mamarhite na matay do anak na itu bukan si Betseba na humbani Daud. Na padua kon ni nai bata ko bani si Daud lang lopas podang kuntanganmu. Artinya ay sepanjang kehidupannya terjadilah peperangan. Itu ngaton ay mahukuman atas dosa niay. Lang intervensi nai bata. Hasabani teks yang bilan on ada kesempatan diberikan Tuhan. Marhitei Nabi Nathan paingatkon si Daud bani hahurangan niay. Sehingga dini bani ilobe-ilobe yang bilan taon. Mareong doho diholiku, anggo huasip kon dosaku, sangga huasip kon dosakai mareong holi-holiku. Artinya tidak ada kenyamanan ketika seseorang itu berdosa. Laku boto sonaido pangahapta, anggo berdosa hita apalagi bagal dosa tai. Rado sona mareong dikejar-kejar bayangan, dikejar-kejar sesuatu itu, ay manggo merdosa hita. Tapi dong doho ba, ya biasa aja lah. Biasa-biasa aja. Lang bahua. Langi hukum. Lang sunon. Dong do sunay koma. Tapi Daud ijon ketika Nabi Nathan disuruh na ibatala o pasingatkon. Pasingatkon si bani pardosaon niyay. Nini do bani pengakuan ni. Dom mamardosa au ilobe-ilobe ni Jehovah.
Saya sudah berdosa di hadapan Tuhan. On ma kesadaran nih. Halanya ini si Nathan, dong matongon sasap dosamu. Dong matongon sasap dosamu. Aiman ini Nabi Nathan. Iba ini perdosaun nyai, age batta bay panorangon pe. Lang mubah, songon pangahapan ni si Daud. Pangahapan ta, anggo mardosa. Jadi anggo dong halak bisa nyaman dia ibagas dosaun ni, apalagi contoh nih teneng. Rado mangototoi bapa bani inang. Rado mangototoi inang kemahu bani bapa. Ketika ada sesuatu, tapi naha hita bani goluhta. Naha do hita bani pikiran ta, oi do nyaman kita. Totu namin marhite ambilanon, kita sadari itu di hadapan Tuhan. Anjana hinorhonya taridah maay pengakuat ta ilobe ini hasomata. Ilobe ini inang bapa, ilobe ini bapa inang. Ia kui hasomata. Hadusanay. Halani anggo lang ia kui ay, ra mungkin menjadi bayang-bayang maay bata bani 20 tahun. Adong cerita terus sonon, ini kisah nyata. Hasaksian nami doay. Sangka kalau tolu SD hanami, mula kumpa di persekolah mingguan, dong kanami tolu halak mandriah. Mandriah maka nami, usado hita siap keluar dari sekolah mingguan. Roni di kawanku, taman dugur manggani sianu. Mabian sonari manggani. Pendek cerita lau makan nami gusai. Irurus kan nami mamanggaon. Ibain makan sarung yanan ni. Jadi malam ni rumah hopungan ni manggaon. Ibon mademban, idembani ma. Mulai kumpani siang ai halani bosur mangan mangga tapi lang nyaman. Mabiar. Sehingga irumah pelang totang. Anggur roh si tokin nari hanjin hasap maon. Nai mabagas pikiran terus. Roh mau pungan ni manggaon. Idembani ma. Takap mademban kon takap mademban kon sianmu. Hani mado naman rurus mangga kunarian ni. Sip. Hani mado naman rurus ay. Anggolangi aku hanima. Halani ba di panorangai musim depe busung. Piluk-piluk. Adong depe. Ang golang na maringgo-tinggo tayo so ni bonani mangga ay. Hanima doa ini, sip. Hanima doa ini rohma orang tua inang dibuat malosing-losing puar. Akui. Lang dah, ibusung manggila. Atap ipiluk-piluk. Asa ulang marpangidah. Ya lang beda be. Lang na botok sa nahabi. Oh do kanabi do narian membuat mangga ay ini. Memang tidak nyaman. Ketika kita madamu badi dosa, langa dong kenyamanan. Bosur mana mini bain mangga. Tapi langsung na marguna pe pangahap. Angko sangka na masarutiay ladi mangga udang ay doge. Angko sangka masarutiay sodap ma pangahap. Tapi dok pusyay matay mahita. Angko pala halani memang bahat no tumang bani panorang ay ihuta ay adong piluk-piluk pakon ni busung. Angko itako milik ni. Langa dong kenyamanan. Langa dong be pangahap. Mangan pe suruh lang solo pe mangan. Halani mabiar. Anggo pala ibusung holi halani naman ako manggaon. On malalap pikiran. Memang marsitaronon do. Marsitaronon na bagal do. Daud makatahon sadok aku kasip kon dosaku. Reong do pangahap huli-huliku. Itulah dia. Sonay madamin kita tene. Halani ay namin. Anggo dong sonay bata. Podas-podas malak kita. Mulak podas-podas maya kuya. Hape akibat ni purini. Puri bokbogi inang pe bapa, puri isibak bapa pe inang halani mangototoy, contoh ni tanem, rahanan magalaktok kinay. Alo, diar. Marhitay na bisasab Jehovah dosa ay, on managabe malas ni hurbagal ba ni si Daud. Agi pero kanada hukuman. On mamalas ni hurbagal ba ni Daud, on makamanagabe, posir ni pengakuan janah membentuk suatu sair ay madodingo ay ma teks 9. Sehingga pengalaman di Daud ay, apa yang dia alami itu menimbulkan sesuatu syair na jenges tumang, termasuk ma age ambilan taon. Ipatugas si Daud do, sonaha mamalas nihur atap kebahagiaan, anggo isasap Tuhan palanggaron ni. Luar biasa yang luar biasa malas nihur ni, halani isasap na ibata. Jangan sadokai hasib kondi dosa niay, reong pangahap nila ngadong kenyamanan, bahkan mungkin dikejar-kejar bayangan. Ase bapak inang,
Pasalmen 32 on bertujuan asebani na manangar apa na membasa berarti termasuk kita. Membasa, paingatkon, marsita ronon bagondo anggo ihasiko kita pardosa onta. Apa sebalik ni malas ni hurdo sukacita na bagal anggo ibagas turun ni hurhita roh hubani Tuhan manursoli dosat taay. Onma. Jadi bebas. Anggo pala bagas dosa bagas na sunahakan rohyahan jaira dulitun diri kan ay do. Di rumah perado lang nyaman. Tapi do kusi isasap Tuhan dosa ay. Seolah-olah ringan pangahap ibadi haguluhan taon. Bapak inang napakon na maposo pengalaman di Daud on na dok manjalo pangampunan na roh makorhon malas nihur ibagas guluh ni ibagihon do ay. Kubani halak nalegan. Asenini kuajari anjahahu podahi peho pasal dalan si dalananmu. Hupar maloi peho anjaha iring-iring pakawahku peho. On mana sehat pakon tekat ni Daud. Dop si mengalami haganupan nama saai bani hagoluhannya. On patugahkon dalan namaningon si dalanan ni sada-sada halak ibagas guluh ni. Anggo isobut mengajar berarti memberi pengertian. Patuduhkon dalan sesuai bani hukum Tuhan, lang sesuai bani halak, lang ukuran jolma, tapi Tuhan. Sehingga nama basa pakon nama nangar pasalmen on, ambilantai bagas sadayon. Maningon mamardalan sesuai homa bani perintah ni Tuhan. Ay manay harapkon, ay dunay harapkon ni Daud ulang songon si ay. Halani ay bani halak na manangar, huajari peho, hu podahi peho nini, ase ulang songon si ay. Somaldo sa orang tua tene. Halani marsik sa parige, marpala-pala do hanami on, asulang marsik kanima, asulang songon na yahak kanami sa pari, marindahan zagul, nini misalnya, at apaduang na marindahan zagul zon. Halani hanami somal marindahan zagul sa pari, tikidanak, somal humamar sagu, mangan sagu. Jadi anggo marpala-pala bani panurangon marhorja, ase ulang songon diriai si dia kan aido, aido homa tujuan ni si Daud izon, ulang songon si ai. Tapi dong magkemajuan berpusat kubani hukum Tuhan sehingga namambasa ay nokkan naman ang aray boy berubah boy mandalankon perintah Tuhan ol ulang songon huda nini nokkanizon halode nasa maruhur nasa radohor bam anggolang pinaksa ni tali pakon kokang istilah ihuta adong do jol matuduhan ay ma contoh ni nokkan kokangay huda pakon ni halode ay maningon berang hujai ningon hujai bain ahaday posik sonin arah kuja hujai maya anggolang sonay langi botoh seng botoh ni tak dopak ja langi botoh ni ay ma lang sonay lang marosuh Tuhan sonay hitaon lang marosuh Tuhan anggo menjadi zolma tuduhan kita bani nama derin bani horza nama derin tapi lang palay suruh lang palihat ahon demma parlobay ihorjahon nama diar ay do maksud ni tujuan ni bani ambilan on sonari lang jol matuduhan atap budak tapi domma irubah hazongzongan kita telah dirubah hazongzongan ta marhite hidup ni hurni Tuhan marhite hidup ni Tuhan ni kita domma irubah hazongzongan ta lang besok onnokan huda pakon halo diai na maningon iatur tapi sudah tahu sudah bijak karena apa karena kita percaya kepada tuntunan ni Tuhan Roh Kudus hitung-hitungan ni pergolanta. Asedobu bani pengalaman ni perpasalmen. Bahasa malas ni uhur ni napor saya natang si bagalan ayma nahumbani Tuhanin. Ayma marletare hita sadarion. Marminggu letare marmalas nihur. Masih marmalas nihur halani Roh Yesus tokinari laho pesta honot tama Paskah. Pakop-kopan ni Tuhan batang. Totu banina sonayay on managabi malas nihur na bagal. Ketika Jehovah pakon ni hita domma isasap dosa ay managabi malas nihur natang si bagalan bani gulu taon. Halaniay na sama soman. Nagabe perenungan. Nagabe si Panginoon hubata marsada-sada. Naparlobe sa hali sirsir mahita iajar
Sirsir mahita ia dari Tuhan, ituntun Tuhan bani goluk taon. Tuhan senantiasa mau menuntun kita. Ketika kita membutuhkan, ketika kita meminta tuntunan Tuhan. Asa ulang malembang, asa ulang sokon huda no kanayai, huberang nini berang langsung naibe. Orang percaya, tapi orang percaya adalah orang yang bijak, yang tahu apa yang lebih penting, yang lebih baik di tengah-tengah kehidupan. Napa dua kon? Marilah kita pot mahita, sirsir mahita, makaringgaskon hatani Tuhan. Makaringgaskon didikan nahumpani Tuhan, marhitay hatani na ijalo hita. Jadi ketika kita menangar hatani Tuhan, itu adalah sebuah didikan homa. Mangajari hita na ijado si dalan konon, pakon na ijana lang si dalan konon. Jadi maningon iharosukon hita do didikan ni Tuhan marhiton hatani bani gulu taon, sehingga hita lang malembang. Na parpudi mariton ambilat taon hubat tahagan mo panam. Totong ko na ibatanok kan sirsir mengampuni dosa ni Daud. Na ibatape ban panorangay ay do na ibatatahu masonari. Jana sirsir do ko bani Tuhan laho mengampuni dosa ta bani panorangon. Totu ketika Tuhan mengampuni dosa kita, kita juga mau mengampuni orang lain. Lang pitah olat ni na ibata nagabe malas ihur hubata. Iampuni dosa ta. Tapi kita penamaningon mampu homa mengampuni orang lain, mengampuni hakurangan ni halak nalegan. Ayo diharapkan. Jadi ang godoma sonai Tuhan mengampuni, kita pun juga mengampuni. Izay malas nihur na maggalay. Jadi malas nihur mahita halani ibere Tuhan malas nihur hubata ay mamarito ni hasasapan ni dosa na binarin ni Tuhan in hubata. Amen dodingko kita matini indo hape padani Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa bani hatamu nadop ondos sutong-tongah nami bani siang ni arion. Ipaingat kamdohan nami Tuhan bani haganupan hahurangan nami. Tapi sada malas nihur kuben nami Bapa sirsir doham mengampuni. Marhitehon ni naisuruh kam anakmu. Roh dunia on makop-kop hanami. Humbani hadosaon nami. Atong Tuhan saiharosukon hanami matongtong didikan ajaran na humbamu. Marhitay hatamu, jana sirsir koma Tuhan hanami saling mengampuni satu dengan yang lain ketika ada kekurangan, ketika ada dosa kami. Persaya dohan nami Tuhan, maha pengampun doham. Paridup nihur na tersulur doham benami. Memampuhon hanami homa Tuhan melewati haganup kehidupan. Na pinasirsirmu huban nami. Alani marhasoman kon ham Tuhan pasti monang dohan nami. Marhasoman kon ham Bapa marmalas nihur dohan nami. Halani malas liur datang si bagalan. Lang arta na dunia on, tapi ketika Tuhan mau mengampuni kami. Halani indo dapotan pasu-pasu pakon hidup nihor. Bapa di surga, age haganup kuriamu. Mungkin anggoy sukun satu persatu Bapa bahat tumangdo pargumulan nami. Apakah karena sakit penyakit? Apakah karena ekonomi? Sonai pakon ni parnyom bahon. Pakon surah-surah haganupan Tuhan radu si bata marutol hanami. Tapi persaya dohan nami Bapa hamdo na ibatan na bayak.
Hamdunay bata paridop ni uhur na tersulur huban nami. Lahaman cukup kon ahan na perluban nami. Lahaman bere hamalumon anggo ibagas naburitan. Asegok ibagas malas nihur hanami Bapa. Roh ku lobe-lobemu. Tuhan kuriamu ibagas minggu-mingguon. Na marulang tahun. Apakah itu ulang tahun kelahiran, apakah itu ulang tahun pernikahan. Hadir ham Tuhan di tengah-tengah di pergoluhan di sidia. Mamasu-masu sidia Tuhan menramotkan sidia. Memberi damai sejahtera. Sonai pakon ni mamasu-masu haganupan horza ni tangan ni sidia. Ase haganupan in homa Bapa. Makorhon malas nihur. Jana kinorhonin pamujion ni sidia tetap kubamu. Halani ia jari hamsi dia mamilangi hari-hari ini. Mamilangi pasu-pasu na bineremu. Sehingga inma Tuhan dasar ni roh tong-tong hulo-hulobemu. Bapa ni surga, persaya doha nami Tuhan. Agen yombah nami na dohor na dokumen nami. Na etek na bagal, takahapi sura-sura ni sidea domuh bani masa depan. Apakah itu mencari teman hidup, mencari pekerjaan, bahkan ibagas pendidikan. Kalau ngatemu Tuhan bereham hapentaron kebijaksanaan. Sonai pakonni na mencari teman hidup pajupah ko kam Tuhan na patut ko bani sidea. Rosi parhorjanan Tuhan sesuai hubani jurusan di sidea Bapa. Sehingga sidea pemarmalas lihur sonai pakon orang tuani na mendidik na pabagalhon pakon na membere na perlu bani sidea. Pos luhur nami Tuhan. Nyombah nami Indo masa depan nami. Masa depan ni kuriamu sonai pakon masa depan ni bangsaon. Halani itu pakiham sidea tong-tong. Bani haganup na menggapai cita-cita ni sidea ijapi sidea Marianan. Bapa ni surga, badi panorangon Tuhan ini dakam do tetap depe dong kopi di tengah-tengah nami. Mampenhan nami terkadang khawatir Bapa bani goluhon. O Bapa holong atemu, bereham kekuatan huben nami laho melawan haganupanin. Bereham imun na tuguh, sonai pokon antibody badan, kekuatan badan. Sehingga Tuhan lang tertular hanami humbani COVID in. Tapi doh mahanami haganupan Tuhan. Halani hamdo tong-tong Tuhan nami simadahan nami Bapa nami na mambere malas ni huru tong-tong nami. Terima kasih mabamu Bapa on matonggo elek-elek nami. Na ipondos ka nami bagas goren anakmu Tuhan Yesus Kristus sihopkop ka nami. Amen. Paimayon dos kon hita galanganta, tangar hita malobey hata ni na ibata na gabi onjolan batala humanggalang. Ay manatar surat bani sada kronika 20 siyak ayat 14. Ay ise maahu, anjaha ahama bang sakin. Aseboy hanami marguru hubani na yonjar ni uhur na soninin. Ay marharorokan hubani do ganup, anjaha humbani tangan mudo na bineremuin ban nami. Sonari patupuhita mga galanganta.
kita sonari robeni Tuhan ta laho manggalang galangan malasu dia rondo son hamba ni malas diur martari makasih lobe lobeni ai pasu pasuri gue tu mangi jalohi tale dong dingat mahita ganupan na dong bata rosi goluta pasu pasulitu ai dong niur ni domano busita bai hayu parsilang naga begalangan sai dingat mahita bani holong di Tuhanin ale Pasaham dapat tulido naga begalangan palahon na talang sonay pangabang si pujion gulu naon rosindo galangan naman harga tiar mabuan hitain bay Tuhan ay batata on mang galangan nami on dos mambamu Rama pakon golu nami on dos mambamu on mang galangan nami on dos mambamu Rama pakon golu nami on dos mambamu Riap mahita jongjong. Martongo bahita mangondoskon galanganta hubani na ibata. Ham Tuhan na ibata si madahan nami pakon ganup golu nami. Terima kasih mahatalon nami bamu. Halani para mudu-mudu paroro jane pasu-pasu ham do golu nami. Ibere ham do koma parhion. Hazor giton si panganon pakon sinumon. Rosina porlu bani golu nami. Tanda ni terima kasih nami. Yondoskon hanami do hubamu. Golu pakon pasu-pasu na do bineremin. Ipatupo hanamion gabi galangan nami. Papasing anja pasu-pasu ham maon. Gabi galangan na mismo ilobe-ilobe mo. Bahen hasangapon mo. Jana mambain lambin marhataridakon harajaon mo i duniaon. Say tambay hama pasu-pasu mo. Jana say lambin paganda hama holong netay mo huban nami. Ajari hama hanami. Ase lambin igalangkon hanami diri nami. Pakon hinadongan nami. Hubani harajaon mo. Bahen hamulyaon mo. Ibagas goren anak mo, Jesus Kristus, si paluakan nami. Amen. Marhitay dia itu paroh doa Tuhan. Marhitay dia Tuhan.
nami na nagori atas say napapasing magoranmu, say roh maharajaonmu, say saud maharoso ni urmu inagori tong ahon so na nagori atas. Berehama ben nami sa daron haguluhan ari-ari, sasap hamadosa nami, songon panasap nami bani dosa ni hasoman namardosa do pakanami. Ulang hanami boboy ham huparlajoan, palua ham makanami humbani pangagaw. Ay hambung simanang anak jauh, bangun Kurian ni Tuhan laho manasyam, jana hagigihon na siyam manajahat, haholongi na siyam manamader, anjaha pajongjong na siyam mauhur ihorbangan. Jalo kita mapasupasu humbani Tuhan na ibata. Ipasupasu anjaha iparorot Tuhan na ibata mahita. Isondangkon Tuhan na ibata mabohini hubata, jana maidop mahur ni mangidak kita. Idopakon Tuhan na ibata mabohini hubata, jana ipasorap madameni bani tondui tabe. Amen. Selamat hari Minggu Bata Ganupan.